wa umundi wene kundi o compliment kendo kwa ndonena SMS ilitutu kende mwitano wambisi na ndeto Mutongo TV ngusoma kwisila mutandoni wa Facebook tu live ni Mutongo TV ngwitha ngivitila comment yaku na ngwitha ngimesoma donge. Yes. We museo? Ni museo na Yesu. Karibu Mutongo TV. Asante sana. Nikushukuru. Baadhi nenzeo kuzonga nekuzeo wadhi wa otwambia na wita wa madhabao na sindi ni wa channel yaku noto wadhi wa mbebyo ni wadhi wa rekodi ya mbeka na wekie ku upload we wa mbendi ni wa YouTube wadhi usu tigo wa mbe na inite mbadi sia inyanya na di studio pe wadhi na betie na mekia wadhi usu wa kufunja madhabau nondo paina kitumi kiani chapi na wadhi usu kwa mboto likilia madhabau tu yondo wina wa madhabau na kufunja madhabau ili yongenga kwetu ina unifuatilia ili nisifanikiwe na funga kwa jina la Yesu. Wadhi lawa umisie wapetanga nikenda wikia madhabau wa wadhi wewa waiwadhi wako nito tambenga lakini weza hivi evinda yu mbenga ndeye nambali kanda kama na siani ubete lakini no niso wina inge hata ingawa no wadhauka wa redione so nikenda mundu loko sisi wakwenyu ama ni mumete bamo uwe umete ba kusiawa nzia ito rama saku pandu beta wa Kaloleni ya Kamete Kaloleni ngalewa Kaloleni wapi kama mutitoni udete na wendete kangundo wendete na kangundo itina wa Kamuthanga sipumu da mwema kathiani kana mwema Machakos Town Machakos Town okay na mago yani no boni yani na mago mbadi siokiye kana siokiye wandie no mbadi siokiye na mbiyo tungambadi ni standard 6 lakini ndia elewa kana no kawaida kila ndio anaweza no ndao soma wendao kudhiwa wadhini standard 6 mundu ndio ambe yosoma standard 6 ni wewe no kiwe no wadhi wambe na tunga lakini wesa hivi ndio sata serious you kipawa cha wadhi twase no kio gundwa ni nacho mbitwa mam kuma class 6 kuma class 6 you ni go kipawa jucho telo na nyecho mbene so class 6 waina amba dhisiwa yu watungita wadhi kwa nati wadhi na tungite ina kwa kweli duniani haina amani ewe Mwenyezi naomba makosa tuyafanyayo ewe Bwana Yesu utusamehe Baba mnaililia dunia haina amani Baba mnaililia dunia haina amani usiwe wadhi wako wambe kutunga hata ingawa ntiawina so we class 6 wamanyeta kana ni watunga wadhi ya ndo wao tawadhi uku kachongo wene yani ilikuwa kitu kutoka nizaliwe na nina wa utaiwa kawaida na divika standard 6 twase no rabo usuo kie wavo ela matungie wathi usuwa iwambe lakini wesa hivya ndikwe imanya ninyo yune tukuwa bunga wanesi ya story ya madhabao kila saa tumie wina wadhi ya madhabao mambo asumekeka before bigla 6 utunga wadhi na mambo ange madha yono wagu but kwa wina natwambo sisi bakwa imbathie wene cha wenda ku achieve ndene wa wadhi kila kituma kila muthenya usaitha wikite biti wadhi ni ku record kwikia mavisa go pushi ni cha wenda ku bikia ndene wa wadhi you wadhi witha undu mweno ta utawanya na you nundu nikindu nengeto ninga indu isokia nthi na nutonya kwina kwanzi emo katethia mundu ngi weno mathina kanwa kabouga so kila ni dhandi enda na chief muno wathine nita twase nita sasa sijui naweza
kuingiza aje kwa tata kwa chifu kwa kikamba imaanisha kubikia yune kelelo chakwa yu tamundu ni bantienda nibikie palanga yu bangite na nibikie bandu ise kwithia ntina ina wathi ou lakini nine wathi oposia muwau ngaya nenge neema nine wathi wena kitumi wathi muno nende sio ngayimbe mundu ndesa kubikiwa nikana akwata wathi usu wisaithia ni wamutethia mashani make aya pauge kutethia andu angi mavoe megwo moyo na kuo witethe kata nyeta mundu kando na wathi utethia uduma ya wathi yo bina kuma bala mande yimela kutoka 2013 lakini nini vanese kana kuthukuma ngaiti mana ibinda yemwe ngai yake anisya wenda witethe kata kaina watethia andu mathimwa matangiwa no wenda maris nye kingalikoela ni mimi sikuthukuma ngaiti mana na mimi sisuwa mwaka bingwa myomo na ibinda yake ni yesio ila yebika atatenda myomo ine yewa myomo ine ya mawathimo ya baraka kwa tunenge visa wai niwa namba vi niwa tethia ndo ni matetheka na kunga ine watethia myomo yaku ni avinguka kwa tunenge visa wa mothe no suthayo waku ketho bwana ata sindu siebe ila twasisia kwa damaris tukasiona myomo yaku yavinguka nichao without siaiche muthenyo mone thanilio ne thangiko maundu mako mailio yu muthenya ngai akesobingwa myomo akangathima nawe nundu ni muthaitha nthini wawe na beba ina surety akabingwa endethia wise kwithia no ndethio mundu utetonya nundu ngo isu ni thana yo ni watethia andu tuwe kwaku no kwaku mwene kinyeyu muthenya wala uikala nthi wasi kweli ngai no mbathimete thayo waku ketha William thayo wakwa yukila ndo no boya ngai ni endethia ni kwetu nundu maandiko masya wene nebio kanigwa wenyibia ambundise kwikala ninthi ninyibitie nuzito nene myomo kupingwa pe myomo wase kupingwa so like abingwa thayo waku ketho bwana ti in terms of behavior kana character ndo atethia ndo asei no enda without no atethia ndo angi no enda akutethia mundu usu maybe ni wa mutethia ni wabingwa biashara kama mutethia ni wa kwata school fees kana ni wa mutethia ni weka o mandu make ba thoka ni thayo ni wake mandu make mokela na kuwe thayo waku ketho bwana thayo wakwa ketho yani ketha hii uyekala maisha mailiata mundu for example ni withia maybe ni wathina aisa isite muno na yuke sethia no kwikia mauta na kachumbari maybe no kwenda esa kutoa ngali fulani kwitha ena nomba kileleshwa kana maybe kaloleni balo kwenda so muthenyola ungama umyokusi wasi myomo yakwa ne bingukite thayo waku ibindesu wenda witho bwanat yu ibinda nisu then ebinda nisu kana ndo bara zino ndo ata enda nimita mukia nendo fe wathi ndayimite lakini ndiwina na site katikati wa imyala nene maitalwa ngethanibo ni katikati wo mumbansi ongaka siana siako ikasoma mpaka sibimuingo yani najitabiria mema na ndo itabiria mema utendete mausio kwa uba imundu tamenda tamundo wanda kwetha wena nomba ba kaimu roma mana turandu wa kasi ya muthenyo mwe kithani kimbithi changai nisi maundu manga yala mwathimala asitie abe yala asitie nengana mipango yaku kwake na kianisia
So pe party ya ngai ya mondola ukwesilela cia mauseo pe party ya mwanadamu pingusi boya no ka as in itia no kanewa like boya no kanewa so pe sindula mundu omwe no da yenda wita ciana be ilanga iyo mwathimana cio ile imwalete so isi akuwe ila witha yenda baibando wasia mbo mwenge saithela ngiishi ngekala bandu fulani you ninaona ngalinzio na tutembete na my husband ngamuya ngali yakwa tia ila nathimiwe ni ithe yakwa iwamba thiminye aria oh wow ambiye ndika tila maisha makwa ndakimete aria isu ni wamba thimi ite ya kukombo yakwa aswe mawathimo methe yakwa na yungila cianena my husband tondete ndimwe ngali yakwa tia ila nathimiwe ni ithe yakwa so mundu utenda mausio na mundu utenda kwithaende maishani kila kivo ciathi na mabinda cithaa mukoni mayoba twithaa twetele binda yake ibike ni kanaye yanisya tunashukuru kwa kila jambo nichoke kuona cia kana maundu au kwenda kabikia kila kimbo na cia ni kwithaa maandiko macia ukimpata Yesu umepata vyote na ila mai muingo yongi ndanamba utangiwa na kuma nalika Yesu ni nonete tofauti nene na different nene ya kumumana Ngai na kwikala nthini wa Ngai na kombeana bayetina na ninona uki wakana nitafikia hiyo malengo kupitia jina la Yesu nitaelewa ni mwana wa Ngai na peke ndo kuona sivyo nibera andalili nibetha andalili nondo na thakasia my husband ndimu asi omwe nilikuwa naota tukikaa na wazungu mahali estate fulani na aimbeka weza idea na balais imwe ko weta tio sio lakini kani weta nondo na navikia bando tu wito bando na you to bakanite na songo wow na muthakasia ndimu ya ndi hakuya tukekala na songo congratulations thank you wase na tofauti ya watangiwa na mutangi tofauti yeba yo kwakuyu kuma namo mana mwana wa Ngai na namwitikela kwitha mutangi no nite change kenene ninona aingwata kwoko maundoni muno ta tene wesa ithia support ya Mungu akanifungulia mlango akanipa kazi yenye tu amenipa pauno gonu masiambesa sio audio record so ninona Ngai ne wese kwa imanthia no mundola wina benga without pe na tofauti myono ndo when probably timo no kwitha ta mutangie na eona mbezo ciake cio thikumia mbathi pe na tofauti myo ya kuwe ukwasia ila we mutangie wina uwezo wa kukwata mbezo ciako thikumia mbathi na probably ndo kuona wandange mambenga mena uwezo wa kuthikumia mbathi pe kindu kimwe like kito special muno kikite kuma watangi okesethia yumundu no asie nendo tangiwa ni kwitha kiu te mutangi ndu so kwata mundu kiucha kwitha tona kumia mbathi mbazi ya kumia mbathi ni kindu kinene ni kindu kisio ni kindu encouraging lakini pe kindu special wesethia kindu kiu mundu atona kwata mutangi peke yake wakwatia watangiwa Ngai wetu ni wala ni wa mumbi atwendete ithionthe na nicho kitumia kwa kusia mbua ndasia kene kilalai oni moi ndima wisia wa Ngai atwendete ithionthe na baisa bisike kwa muno mbwa nyumba mwekio kwa kila kitu nyako encourage mundu atangio nondo tasi ta yelemea asia kethoka kwa taa na kweka
mawatho makwa langu kuya yo mundi ngeka ki kwa ku na ngeka ki so ekambusu ya onde oye kalandeni wakwa na wange kalandeni waku kwa kilo kwenda mendo sia muthembo su so pe kindu imwe ila wese saithe ani specific kwa mundu la wena ngai urona kwa sema kwatete na noto na kwa encourage mundu ta mwana ibaya atangiwe nikenda iseza na kama kwosa niguo kuthuthia mundu ni kana atangiwe ni kindu cha bata nundu Yesu niwe guo na niwe nsia na niwe thayo na Jesus ilela nebinda ya Ngai niyo isio na Yesu mwana wa Ngai okio kondu ala thugu taya katwaia sizio nde ndambo bayengela nioni lakini ambiwe nikana twithe na thayo tathela so no usio mundu kupinduka na kwaliuka na kutangiwa etethekai ukimpata Yesu umepata vyote na wisaidie wengi iyo mali ya satani twitha twese kabisa iyo ni ya mililo tuwete sincerely speaking toto kifanya chayo na nye yunona ata kati kutangiwa na kuna mondo yongi palama atwa nizobu wewe ka lero mutange na kimando muthuku akoma na munzia nta kimando muthuku lakini we wathi ndungite wa ila ndai mutangi maundu ala neka na ngase bai mundu utalioka etho munthi no inye kwa muthuku atakuona ukase bai mundu utalioka ila niwe bai mundu utalioka etha no inye nundu wamba isilwe no ngina wisilwe na wisiloni fulani na satani ndenda kabisa uyisobikia pandu batawe muthuku wangai uyisobikia bandu uthaithonga ina unga memwanyani so no ngina kwikie defenses with the defense biza ithi anukukelana ndo maisila bai mundu utaisila ni chao so far urona kwa sia wa achieve kana bikite ndeni wa wini mundu no na goal sike bathukanio sia ibinde kubi o ibinde ibuka tekate ibinde yokite urona kwa sia achievement ila so far o make it ndeni wa wathi ni chao achievement pe yani pe breakthrough pe ukambatanga level tofauti simusiki babukanio sikikita kwaku wa winu wako nondo yu edukisia mbadhisia mbembe na wedukisia sia oyu pe na tofauti ukwendo we na kinengo kienda kikomaite nundu umwe na mwana ndasia wai mwatambiti with the steps kukunga kese ungama kese wedukisia pe tofauti nundu tayu wathio latest wako wa pilipili nina winite ingi lakini wa ukombea na oyu mutungilo la wibo na mukonile pena different so no kuthawi perform wathio wa pilipili to mina nikandose the mosaic no one the exact difference pesi no usia sende no wathi kana wini ukasia ni ngutana kutha ni mwini lakini kindu kiengu chona ndeni wa wathi ngayenda ithi ndikatu ikecho like ukona maybe andu mainete makokilo ni ngai no gese da pesi ndu pe characters pesi ndu ndeni wo itenzio siumela ikona kanando ukese da wiboya ngai ona ila we kukilia wese ya ndukatu ikakindu cha muthembozo nene kalandi boya ngai palembi chantiki ambukilia ndikahaulwe ne balombu mite na ndikaithe na tabia imwe nundu kabisa tio sio kwisindu imwe itendea sia metho ni maunga imbe na metho ni ma mundu pese ndo tasiba without ya avoid nduka sika kwethela witwika ila ngai ukukili siendo yutwasie siendo ila itamwendea sia ngai yani pe imuonete ndeni wa wathi ukase kindi kwenda kisa kumbithia ndikwenda neso twika mundu wa muthembo
siendo imonota haibu dogo unaelewa tu. Sielewi tu. Ndienda ulikamunono ndienda nise kuone katabe mundu ngutina. Weweta tabia weweta mundu yani weweta mituo ila utaenda kwisa kwitha nayo ila we ngaiye kukilia ubike vuo kwenda mituo ta kwiyukiliu yani nundu be bandu upikiwe ninga yukesa kwithia no to kwiyone andu vitu kama hizo ndenda kuyona niki ni musimbonye onondo onsiaitie yona kwifondo andifondo anye no mbiwe na ni ya ni sawa kabisa kagela ukatari kwetele aya kasio kiasi pongezi sana kwa sababu mtandao wa Facebook ngatorongai represented asante sana pe mimi ungewita wa Petronila Francis alisalimika sana na usalimie mgeni tio mpaka mwisho nasalimika aya yeye twende na wazi ni challenge siba ndo ntona pe achievement ila kwenda obika ni challenge siba ila maumo alama methea ndeni wanzia ya kubika buku kwenda obika yu maumo alama babo wazi ndo ila isinundu ko record I think mundu la windi ni 5k recording peke yake video nzio ni ya 15k kana mundu la wathi ntibio wakwe wiate ngili 12 you side ya pe challenges nundu okay nje tumyolika nganga yomo alabu wathi mwinele yu wathi ndo kiwa ite wanengai you producer no tanasi no ta wewe dhana makosa ndo wewe wako na wala ndio umeatona venga you wewe kuna ndamu kwa wathi you have kuna ya wake okay na vile tena no wadho mawe aga bora kwa kuna copyright ya mungu wewe na yeye ndio kitu milioni kumnemo so ndio ndo ine bena kwa machani kendo wendete yewe se metunge ndiambe ya ina na tunga tofauti na omundi niki wapi ndo yondo tunga yuwathi ukitahakuka na yundo waka waina wewe mwe lakini wewe na bank ni bata na bank ana niwezi kuzia bank nje kande kane azia ndio wala radio ni kwa wisi ma radio ndio wewe kiasi matona me nini niki wende namba zishaje so ili mono babi sake so ili minzi onondo ando ngine mabiki awani message TV on the ya kamba na kwanza ndiambe yo tunga sio kama no Kiswahili ona na jaribu au tunga kikamba kikaema you need at least na wakamba lama kwenda kwa kikamba umegela wapi ndibira masa ndini ndio ndio wapi kwa wewe na Kiswahili na wewe na kikamba ndini okay sawa tuimino kelelia nikaenda uperform wazi suwa pilipili mundu amba ne tofauti ya wazi suwa vinde suwa na wazi wao yu kwa na kwa ile ata bawa sia be mundu wepe wakabika class 6 wo suwa wa sia kwa mundu weka out ambito tangiwa na story sia madhabau kwa tunenge highlight nguve ya maisha mako yu nekuma kusia kwa hiyo kwa mathina nondo my mom angiye mye 11 olitwe kana ndisi ni ya imbia no ta wai mukude kete kama nanyi okay ondo my mom anze ni na kilo 5.2 pando wasian na kwanza anze ye nomo ayana anaenda kwa operation lakini kibahati nikatoka aminye 3 weeks hata kuna nkihido hata ya kendo okay kwa aitanga moto kuma kuna lika school na lika standard 1 niwe na mbeye wa na wa kendo kitaeleka ngewa ni amoeba ni typhoid vitu zilikuwa zinafura mikono na ni standard 6 niwe uwagusu wabo ye then kuma standard 6 kuma standard 6 basome hapa nasome ya Kamete primary okay wamina na bikio 8
ina ndongeanga imubea kuna bikie banene piwa zima kwa ematatie baka no mundu kizungu no nena how are you kicho kizungu na twani na zungu twani na zungu kwa ubanga iba yundo tatoneka adongo ise mose aifyoma atongo ise siama sia Israeli kwa wena ngai nokukwata kwoko onetha pailia onetha kumite umo wiba yuko mabu nikaenda naambia nathio na umaluka na nundu kwito twaya binie kwa ina thina yo chago cha ndo imeka kola kukenga nayo ni chago kwito kwa ina thina kwa kikata kwito kwa ina thina juu on addressing ya thina mekije kiatu na bika standard 8 lakini nengi thina ni mwalimu withawe muthuku na withawe wa kabinda ubikao bandu ngai akaukwata koko no kathela nikaenda house girl na tuko mawe ya wa nyumba bali kabandu nakola nathi nekala nako mukulu kwa Ruben Mungu akanitoa hapo saa hii niko Kitengela nitongia ngai mubea nundu ambumitie basa na ni nene kana andu aite basa nesela mawisi challenges yo satani kondo ambesela sene kana ndikana na iye kama ndiko muno lakini nengi yini wa ina na kita ubingi weka usunga kana wena uyu kusunga wewe no satani wa sie yake ndo kila lakini nondo nake ngai ni mwene bina no tomi na ndasindawa alikile bwa mbosa buna anengala yuta amaine wase akele kana na record wadi Yesu ni nete wakina imarabi kubila imaya kamueta imana ngola mbinga nyanga imita wengewa nyemada mailambo kwa mawada buwa manda tena bisiko mjako sako so pesa ya yuko la kutindo ni kwa gwenda lakini Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Na anaweza. Alikilebu. Angwata kwa kuambia mwana. Wao wakwa kuma kusiaga. Satani ni wao akujie. Na andangia. Okay. Namshukuru sana. Ai, ngama ngoni ndo tokweke. Ai. Ngama lo kusikia la kinzo angesinga liko yawa ndo baba mpondo tokweka wao. Tambe kweka pilipili. Aya, mzee ziado na Damaris ngela ni vitu? Ngela ni vya kwa? Faidisia Komarok. Koma kangundo. Uma mwita msewaiti. Kwati yo yuno mbelo elega lawe. Ina mukevya muno. Ivya kaya kwa ni mukevya sana na ngombe. Andika yake. Mwendo. Kisiawa enda kabisi. Na nasiawa mwitu. Na mawisi lo ala mamwesi litela wethi ye nasiawa. Ni wanko na yankai. Onethenda kabisi. Ni yani wanondo nyeni nakwatekana. Ni wewe kaya yake. Yu ayita kai yake. Pe mundu ungekwenda ukethia tutaumilete. Ningwenda ukethia mam. Ana mune Paul. Koma nena my dad. Hina mukethia muno na akethia kalina wa hema lili konza kulani twaitwe na akethia my husband muse wa kwaita wa Justus Mutua. Numwendete muno wanake nuisi. Nuisi. You like seriously? Nuisi. Okay. Tumite basa. Kabala tuendete ni basa. Kaba ito usioka netina ndo makita aumianisa. Wanabali hata. Pali kama wonsu. Tukanena. Tukakwati ya niatando. Aimundo utapita siya. Na teija laikati yando. So Roma mutabiata. Na kevya Benjamin. Roma mutabiata ranbito zikwa Benjamin. Nitoma mutabiata kamuya. Aende na ungwata koko. Maundoni nikuithwa chaki mukiwanda indi cia mitulia sile ndele okwa angwate na ingwate ya uduma neno tusonge nambe na kuno mukwate esinesa akipe mundu nge kwenda ukevi nendo kevya my mom hema lele eta wa Elizabeth Kimeu na Kimeu mwene ni wethe witu nena mukevya Benjamin no weta tutambite Benjamin ni brother wa Muse
Benjamin maingi malili konza ninamukethia muno na idia kethe kawi balawi hela numbi loele namukethia aya mundu wenda kubikia either kwete chathini o perform wathime andu kana agocho kolabo kana munene ni lwa wathi atonya kubikia atombikia namba yakwa ya simu no ninengane 7 ni 0702 891 911 okay ni mugamo no then wathi ukamba kana then wa wini wako ni mundu wegosiasia ugasia maybe no nenda gusabwe collab nake muthenya omwe Yine mundu lombende ya siapio pute nenende ya wani Rose Mwando na madamu wainete ombe adu yako peace molu lakini oyu mundu loko mbendesya wende ya wani wazi wa mundu ni Zipora Eric kwanza we wazi wake ni bata na uolawa na mbele mbele ombe wamekuya manenge mwana ya misawendi wangosyo wadiusua inara unduni yani ninaipenda sana nage usua kiti wa nimambenga mbona wadiola na kwimea ni nambula nite kulingana na ndo wazi woka ndo be wazi utaimikata mbenga tene worship ya mboke ya ndiso nina tambenga vile song imekuja ndio unaimba no wenda amwe sabu collab nake kana wenda tu ngai kwa thimo nimba disiake ni ka thimo nimba disiake na ngai yo wapi ngwa miomo no sawa okay aya ni mudana ambaye ya Kalunda pe wathi wita wa pilipili na ende nikaenda wese that Damaris nitona maundu metha mailie ni mugamo ndo bika studio zitu cia Mutongo TV ngwatu ni amukamba ni twathima ninga yaku na ni watu wathima bali cia kunisi kwa thima usita hata YouTube ni ita Damaris ngila official so musese wathi YouTube wasizia Damaris ngila official no kwa namba thisi yake subscribe ndikana ndo wese thia ni twa mukwata mbau ni mugea nondo bika Mutongo musese ni muthia kilungu cha wano Mutongo TV ngwatu ni amukamba twiminia na Damaris wathi wake wa pilipili director